tidak may buko merdalani sa dari. Boy masuk nih bukan ah. Tak pula mereka di gawe. Itang pula beda nasi. Pula beda. Kan? Jadi Betul semua nih do. Jadi lama awak deh. Hati-hati dah. Oh lo. So kung sira jam tulo. Oke. Halo bang, masa tahu di kos dah bang? Oh lo, oning masuk nama tu kos. Tenang baho bang, anggo holok ki holot tu hodo. Akan esunya kadongat di. Songo ni baca bang? Neng mandiaw. Shalom. Songo banyan. Nang pijuno kau tu itu situl pusan. Ale nadi huta tetap aman. Kan lancar sudah, boy merdalani. Ale anggo nero hai hok do. Rohan stulpus mga hotong siya. Alin, may stulpus na to di na yung lao. Bah, Ay dah. Nasedih do stulpus. Pag amazing ko ba ko? Bayar. nalili ko sa iso. Malilin ko sa laki nga iso. Oh, iyo. Halo. Nah, biasa na. Emak ko. Karang lo be. Oh, Biasa ma. Semua malos ni lopay sumado ho. Peo ko na, masay to. Tunggu iba repot. di, nasa sa romi do ba. Udah. Alay, ima di, mulai siya na metida terus. Mardonga kumpas at sonari. Butos kumpa ka di. Ikso yun to. Ngabot na magbawiran mo. Sedih dah horo. Yes, nanya yan. Yang nasi tahu di bisa nek pe terus tuh nomor cepat 100 on. Nomor miami dulu teh. Udah tarak ya biola nomor miami Amat sih sumiro. Beta nomor miami. Paham cerita coba. Masuk ta. Ada kayak beta rapak bilang gua. Sama gua mana aja. Oh menonton masuk kita. Ano? Mas tuh toro. Harus film batak baru tayang dia di bioskop. Biskut. Oh, lo. Aku adong nak kayak koi viral senar TikTok Buhay. Oh lo. Jempinya. Buatnya jam 3. Ali sogo. Boy may jero bereng man mesti kena. Jadi dah lu pada wah dulu lah. Maksud jam 3. Besok batin na sore kita lau. Oh, udah memang. Kalau bumi, there's me shoot. Oh, mau susah judul lah holong janggale man. Kok nonton do pilih mi? Oh, lo. Bah, cuma kalau tinggal lewat. Aku kok nah her bereng YouTube ya hai Oh, di iya? TikTok Oh, oke. Kan tayang nih, boy. Tohol deh. Oh, no, there's me. Kalau mendokol, mau dok ngamu deh kok terhepok kok menurut tiba bulan rasam. Anggut horo pang. Lagi soni, burju mulai met sonari, mulai sakuta satu so. Mideno. Terus keparpa marmem. Oke. Pas dulu sendiri. So ate Tolong. jam 5. Halo, Roll. boy. Eskemet ket. Oke. Gua ngantar laba nih ngau. Apa nih ngau dan. Ngerti ada masih bah. Udah beli dia pedek nih Kak Ning sih san. Kak Ning. Pakai pedek udah. Oke. Oke bang. Naik ke barak-barak kan nih bayi mau. Lebih menurut anak terbus. Oh terbus. Gue bisa mana? Nah saya mau. Pakai masih kan? Pakai dah Kak Ning. Oh lo dek pakai mah. Udah makan. Ya don. Mia. Tuh cara makan. Lagi parkir stulpus menang ira. Hera badut. Nah, itu nih. Wih, sepi gini ngotek nang terlebak daw.
Itu dia, oh. Pakai apa sih aku? Yang lama kak, pakai dah. Mana-mana Yang tapi lama. jam. Tapi jam juga demo. Aneh tuh kak. Tahu dah. Ayo dong agak dong, berarti silau. Ngaku. Si dong kamu. Stolpus. Oh, aku buat tuh nero kami. Kemudian telepon mana? Tahu namamu? Oh, itu saya lah Pak. Oke, dengar madam. Oke. Ah, halo. Olo, lasak nama natu kos nama. Ah, olo, sabar mas, apa yang mana? Oh, oke. Ah, angko ori aku takut tuh. Angko. The next terpus apa kan? Terpus. Terpus. Dia nih mana? Jalani no pedang koin mana? Begini waktu dulu. Alari waktu dulu. Masih terulak kok, udah menjadi melapor kamu. Apa Pak? Tahu ngabuk saja. Yang jadi enggak. Bisa yang jadi. Aku mau tuh. Aku mau tuh ina. Kamu tuh nama nonton. Kalau saya mau jadi Gua nak kalau bahas-bahas baik karena malas sama. Wah, doroa. Nah, ibu apa lebih berseri-seri mah kok. Sonari kamu tuh. Gimana doroa? Basic kak anak semutung sudah jadi hanau. Gak beda buru asing gimana lo nak kak? Makanan yang dokon. Meluhurung roham. Dokot tiba anak. Sonari kak gabe ho tong manusoli. Dan mungkin dah bakal lau saman mendoko perjulu tibana. Selaku au na guru dan mungkin son doko aku. Isi.
sih. Oh, Cika. Cika. Oh, udah deh. Bah, kakak dong. Ini dia si Cika, Kak. Sini deh, mana mutung-mutung nak kepalanya anak. Bah. Ah, biar kau tahu cuma kata. Ini gimana, Bro? Ini Messi. Woi, Cika. Maro. Kamu cuma kata iso nanti. Oh, Ate deh. Kak. Maro, guys. Song gali-gali lo, Pak. Dua son. Yo tahu udah Cika. Lasir aku neng doa. Nakan hingan. Merdalam mau nakin dok saya dan buru. Nih bege kan. Mau menjur aku di mana, Bang? Jadi masuk ke naruh son. Kamu kan dah buru. Kira-kira sungguh naik cara nanti. Sebuih dapat ton. Nih bege kan. Lo mau himar aku pokoknya. Nak tahan apa telas nurah aku. Baru bes, baju sudah sih. Baru kira-kira naik nanti. Baru cara naik sebuih dah ton. Kalau mau himar aku. Omen nih. Lah, kau nasi isi. Ada itu soalnya lembaga kok. Nih. Bajunya baru. Marok, berbunga-bunga rok nak. Lah langsung dia kok. Nong udah berdendam dong. Tak boto. Nih ning monotoknya ada dong aku. Ada aku tuh dia, yang jadi malah monoton. Rasanya laku bego dari mana keluar. Aku. Sorry, aku baru hingot doang. Sorry. Suka mereka, suka stop be. Asal mah toh. Lu litung sih kok. Kamu jelas. Hah? Si Tulpus? Ay dipikir hodo pe horwa. Ay juno pe atu si Tulpus si. Asarong no mangantar-antara, asarong mo buana merdalani, asarong mangantar-antar si panganut kau. Pikir hor nomor aku tuh sih. Lagi pula mana hama horana ram si Tulpus, holan kereta na ido. Daong, lagi perong gua halet tuh di huta. Anak ni namoramu sih mana? Tanau na gudang, perkebunan na gudang. Intu aku mang gosong si Tulpus do betu ahame. Kecil dup yang gus Tulpus do. Lagi percuma baga kiba bolodang boy mempermet tuh bawah, memanfaat tuh bawah. Lagi pika si Tulpus sudah tergila-gila tuh au. Jadi slow aja lah. Itu jorang mana? Ida te, berarti selama wala parmea porohan si Tulpus tuh ate. Emang hoi se? Hodo ise. Lah, bahasa sekolah mau ise. Asing. Hor na asing. Si mana? Perjolo mana daw siya ko. Hoda baru tenatar lebih hoda. Sonari husukon, emang hau pergi si Tulpus halek nah hodong kan? Kau dong anak. Hodo ise. Molo dong si Tulpus doho, bos sagabi keberatan ko tuh hubung aku si Tulpus. Lagi pula ya, nak pula songon dia roham. Molo si Tulpus ido dang lepelku, si botoho. Kalau manfaat to ni mana do nak pula songon na keberatan kiko. Jelas tak terima udah. Di sini terima molo dong anak di permai songonon. Sonari husukon, penting kurang di si Tulpus. Penting. Selama waktu ni si Tulpus tuh ya, rapat dah tahu selalu kamu nak lagi pula. Salah ni mana? Bos dikejar-kejar di mana? Imana na tergila-gila tuh au. Jangan pula songon na keberatan kiko sih. Pokoknya suatu kuboto dapat jenek-jenek di Tulpus ida. Si Tulpus sih salah, ni mana na jonok-jonok yau. Jangan pula pelan tapu bayi makna ida. Tulpus, di orang-orang mana ma jonok-jonok iho. Tulpus, bagi hatat koda, dan buru-buru nahase yaon. Kalau mau patuk kodo. Imakam bagi mahatan na yahakan, lan tapi berbeda makna Padiham horo. Bagi mahatak ko Tulpus, dan buru-buru nahase yaon. Nah, sosok, sing jadi mau. Di mau nak ribut kita son. Oh Cika, mulai masuk tadi. Anak mak kata itu. Sige biang mula. Gimana na takang? Tengok anak masuk. Anak si mak kata itu orang sungguh jangan ngari ribut. Coba deh, mulai masuk. Cuma Perdi kamu di. Coba tunggu dulu mas, hari kita kata itu. Hari ribut langsung. Lagian prepare buah moroi. Mulai si Cika on. Oma dong aku mulai sonari. Nah, kau mana dulu mereka? Nemak tiga do batu kalau nana di buru-buruan. Dak song Cika. Songonon, unang anu gabi hera au perusak hubungan muna, sementara kan horma jono-jono kiau. Bagi mas horokon. Mula waktu si Cika
mulai sen namek met satu sonari terus udah mardongan akrab mardongan na jonok mate ale dang sila ni be kalau sebatas soni do Oli dok ni mana nakingan. Gabi aw dok ni mana mau menigay hubungan muna. Nasala di Masalah songoni. Tangi boto naging sondi dok ni mana tuaw. Pole dok sapi dok ni mana kinga perempuan murahan di begi honak yang hata ni mana tuaw kan. Aku dang terima songoni. Butime mau dok penakaniakan mulai tu sisi kan tuhoro memang dongak di mulai dongak meme satu dongak manggudang jadi mulut tu pesong ni dok wajar royal anak bagaimana pe bagaimana mardongat te dongak akrab itu si hodorai jadi butime anak pal si ribut te son rak dia muncul mata musi beta mat sampai te makatatai keluar ya nomor 2 itu sih beta mah Oh jika Baruang saya rasa. Udul mo alay mo ho tardok mahita ng mardong mulis na mesak sunari alay ko soni mo buwan mo dawade na ida ko kuti Syria basa songoni kasariatam ti mana akan asuhatay padok ko ni ho takas di boto kan mau dok tu ho holong dor hakku ti mana alay ko soni mo benam mo de soni do ko ti mana saro kana madok tu no men nama betu saya boto ho Barang dok kon. Asai boto hotel pus. Si bor nakingangi hola memang patok ko di salilingon. Raso percaya raso ni hatan tahu. paso mata kami Na dong amu sa muli geleng. So aso ni pabila mo tidak percaya wa tahu. Hola lain baru-baru na beri tede hosti na tari me. I percaya ko sampai seorang katang tahu. tohor na ni dok kami mulai meti itu sak sunari terus udah kita mardongan alay apala ditikyon tuk soni mah hola pa benam mutu sonang ko pasa ada punya di begas rohaku tu itu ani alay terus soni mah hatam ti mana buka dua hali dah itu koko ti mana soni sarvan dok tuau ri saya boto Songoni maho hati tolpus. Asai boto ho da tolpus. Hudok pesongoni tu ho, na holong dor hakku tu ho. Dang lomor hakku mo lo darong da baru na asing. Mabek hak si roham. Asai boto ho alani kolong ni rohakku de tu ho. Tapi songoni mani hatam tuau. Gue 20 tahun kita mardong ala songoni matam tuau. Dak terima si tolpus. mulu masalah holong ko donomu api holong dor hakku tu mulai meti sak sunari mardonga do terus imalani holong do ase boto ho alani holokku ngawang ko pusi bagi keluargaku ngawang ko pusi bagi botokku ase boto ho ale sunari soni matok paberam tu Dang holong si songoni na di bagasar roh ako tolpus. Lobi-lobi siyan holong na ni do mido, holong na di bagasar roh ako. Di bagasar tikyon, agi ape so patol has tu ho songo dia na di bagasar roh ako. Mga tusi mga ho songo dia baligani roh ako tu ko sa lilingon. raso mah kata kami pagudak kursi dailamu alay ma mulai ditikyon kenapa lah urusi be urusakku urusanmu mau urusi Una kalau na muruk-muruk ko bang. Silipatang itu yang hodo hata ni jolma. Kan nga hodo ko dangarong hubung aku tu si tulpusi. Nih, si jolma dia dibigi honuangi. Holoki holat tu hodo bang. Oh, no memang hiya daw merdelain do si tulpus. Cuman kan hola namar dongat do hami. Dangarong hubung aku do hoti.
Lagi pula mau bola hubadikun ho tu si Tulpusi. Ya kalah jauh lah. Tang mungkin tertarik atau si Tulpus. Pos maroham bang. Tang bakal selingkuh siap kok. Hah, omong mana? Ngaruh si Tulpus. Pete masuk makanya lo si Tulpus. Tulpus, dok ko jo tuh hal itu. Kita kan pola merdonga biasa, dong ngaruh hubungan tanah asing. Dok ko jo di mana lagi muruk gimana tuh? Halo Le. Ilo Le toro na kum Le. Mularo ingana. Kulan mardong biasa lo pele dam selain ini. Halo Le lo. Oke pele dah. Ah, may bigay ho ka bang? Jadi pos maroham, tang mungkin orang pada si Tulpusin. Kalau mardonga biasa do hoti. Pos maroham, kalau kau udah di rohaku. Oh, tahe. Sini duluan na dumenggan. Gabi luangan ni badi na dinggan.